amezaliwa wapi kule yana sawa shauri ya mtaoni Brano kwata gitare sunne ko tu kwata ka bamana ukana kwata kai no mandala ko koji ndo nyini ndi kwata ka andi ka ninyi ngo kwata no ayi ani ko ndela me iyo ko ya anoka no ko ka koji kuzisi ayi ukadimene kwata ka bero yego isini gitara ko akiyanga pembe ndo akona gitara edugise zane ukakona bike no kema gitara yesu ko na wo na no ingima makona au gitara ndo nesu ipo ndo amekwata kwa kona hii oh yes hai dali ni kunia munuka kama ni ambao kila munuka kwa kunondo ile ngono nanye nekuti munuka nje ndiye yenengitaneze yani bro aneze anenge mambe akapata kwezingita kuti atefanize ngizindi kuchaononeka ani joka because anengine mambe akapata kwezingita hai amini ndikani nezingita kambenema ndikuna etula na eze umanakana anenge mambo yangu undana mana ndiye bantu bange nazine zotambia bezi onalika kidambi onalika ni beta simo ni serious ando maeze ayino moka beta itaifanya tunaona kwa sasa ndali akivune maisha mako maandoje paka deep sea kaza kuya hapo then ne matuku ndiona ndo MBA kabeta ukitaka pengine utese yes wena gwe ende neze junior ka junior kunena munuka ndione kana unakuto kunduko kaza kabeta ndaweza ngita nyona nenda neze no mesi nidhanisi na yuno wewe jima nanye ndina na ukoje ni umwe kati wazimazi ana umezi kweli nidhanisi no umezi pyo kwani wana ngitaye kwa cost ya chafundo bronga mana ngitaye yo ngitokola tangazi kwani ngitaye kwani kana ngitaye manigara brondo okay nenda mana ngitaye manigara ngitaye ka ukomemana nundu especially muno ando awona mamezi muno nda aumie na yombe lakini kumatana wona mundu amemame mundu muina thizo mwitikela muno mundu yenda hospital wewe mzee ende kile chambe kama kawa kini club mutongo kama kawa na ende zambe no na bamu umundende ni mutaone ni woka na mutaone ready kabisa niwe kile chambe kama yobyo kile kama mwana muziki mwana gaza we munata kana ndeze ngitane bwa pema no bungula lakini nzamba isu yewe nenda neze na ngitamo nabyo ndize by the so mundu ende mutaone tikaribu kile chambe kwata kwako ende yungu na uchaende wazenga wako uyiyu tambe yowe kende mashabiki mako mtao na ngala wazaende mashabiki mako ni asia mwasio kwa mutheno wo Monday Friday yes club mutongo matuke komi laki jana wetwe mwena ake mundu Otsan kana mutaone boys ola mumwigwa kwala mwigwa ala mata mwigwa no mamu mamioba yes ni wo wita Otsan mutaone mwene yes yeah kuma mutito andei ai mbandisi mutito andei itembete mpaka ku yokongone yako ne wapi ine mugera mutito andei nese zangi mwe mutito andei mweta mutito andei ba mutito andei soko amakuoni ya nani sina baza we ni baza muno mutito andei kuma kibazi mutito andei ni baza muno pio ni baza koke mutito andei muzeze kana tweze lepo katikati kwa ilobi na Mombasa yiwi amuna aivanga ile na Mombasa mombe hani Mombasa ni baza kimara bi yani uya jamaa banga ile Mombasa na ile kama mutito andei mama ya buto kamba kete na basi tumia buto kamba ya kaindo ende yote waide yikuma ba uyu imagine nembo katikati kwa ilobi bune bosenda ya sabo namuzibo mutito andei kweni mutito andei wapeta mutito andei kana ndina mutito andei kana papi poko bubwe yesu ya kwa ine ba peta wata no ne mutito andei izi ni oma yo mtown you we ka out there well also mote ka drop mosi
Kandi ututhienda na Mombasa. Mbona mwezi mwana na muno enu. Ningale kwa no ya kuki kibwezi kana ngale na kichulu. Ningale kwa kibwezi. Kasi ni theo. Ni theo walelie. Lakini ku mheshimiwa Mola unaona atweke wa mwaki MCA witu. Atweka neza. Eto amurwa. Kala kama ngazake Francis Molwa. Ni wala Francis Molwa ndo kama ngazake kala na amno kama kaingi. Kana Francis Molwa ile. Ai Francis Molwa hii. No jamaa Brown yo. Peka kama niko na ngabu kama ni kaini nikatambo amo no kapuka keda ke. Kala kagubi. Ndika gubi kama ngazake. Kambongo ni ndongo ngaba. Anyway, sawa, no ndo rezo anyway. So mheshimiwa wakuko gubi no namwiki why we na muyi wekela. Ni Molwa. Serious? Na adweke neza muno. Moja magesi. Ngani mola. Gari bara. No wipe. Wewe tukambalo na zimu na asante. Kumbe kama mheshimiwa Mulwa. Yeah. Kumbe kuna waende mutitu andei. Esi ward tawata ward. Tio mutitu andei. Mutitu andei ward. Okay. Parado ende yu agelabu we interveta tu. Yu agelabu lika Coast Province. Wamboli kai. Esavo. Getotese. Ide tese bagu iro. Kwenda Moses zionda biyo tamuno. Yo. Pena motaona. Iweta wabu ugetakale ni sawa. Unless dragon. Lakini dragon na yiko. Sawa. Kwa na Moses ndano zeze biyo. Kwa nini zimbuzi yawe kifaru? Biyo. Maono meze Kabisa. Mambo yote mbero. No meze. Kubiyo na melo magu. Na wewe unaweza mbete kana mimi naenda tebindene. Mboni sinoka ututhenya muno kuona kutoya meona muno ku. Etu na thina go muno kweli serious ina. Kuwe no mioni ite mbingi. Ite mbingi. Thitho mwene kwa yani thitho mwene. Yogere kwa thugu. Lelo din na gusa kamboni asile. Asante bwana. Yale yogere kwa thugu. Ndio geima. Amban aya na mbuzia. Mbuzi inagila lakini sie popo. Lakini nomeze. Ni mesi kwa kumiona. Biti nomeze. Pio kabisa. Biti negela. Bizi kwanza idoe indo monogu pio. Mbona ngambiti wia? The wia lakini kwa duka. The wia modern. Kwa duka? Ai. Wewe muna mo tabizana mai biti bana biti na mai biti nendogu. Dosa mbui choni. Nega dipio. Idoka. Na hii na wia ni ma mundu na yako mayu. Yako mapa ko yogela melela yu. Izogela bano enda yao. Na bala yako hata dile kasia. Ni atila yu ni agwa. Chita. Ikigala na jaba kikoja. Iba yendo kete gwiro. Ko izi nizo ne musio tena mema mani. Yuri kelembe ka wo yikana zinu masoka aja mana. Azute mama na yu. Mata. Azue mama na yu. Azue mama na pio. Ayu begene mja mbegemo yabo no na iwe kama kanka machinery. Tande kete masibito. Kambiye ele wona mondo anazo ezemba. Nizo mainga ata ngombe. Ikuto na zinga ata ngombe. So ni ayondo yoko kubiyo. Wewe wakula mbele. Yenda abyo. Ndio ndo. Ndio. Serious. Ndio ndo nzogwe mono. Sienda mwenda amuka siani ana style mutenze ebe nukendi yo managela kiende nondo yatumia kubreathe kama nangale wala mwi na lama rumayo yo na yo kile mugongo ya mana mwengale kwe ai no ma dela ai hagwe no nenda musese we kubitu manaka na mutu andiko samawi ngana we ko kubine na odi makamana kaka na ngeze mutu andai neza lakini sema kweli kwende kama mutu andai kubine musese kwende to kendo to somo kendo tambe mbandi tambe ukile wapi wa ukambani tambesia na kameni ke mwingo waba ubakani wakwetha yuko kubine savo na Coast Province kwa kube na tetaveta kale kwenu wengi kameli kalongie dija nako nimuyamba ndikoka na nyendi ane ready ko support mbadi disia ukambani zamba izo ndere ready mono biyo izukiwe tumo support wadi wake wethe no mangeke labano kondo ukambani wonde na lamata ndo mata mwewe yu osu eto amundoyi Otsan mwene mutauni mbandi mutauni mutauni weba wenzi mutauni na inezekele mutauni wada mutauni zu ndo weba mutauni ni kwitu kweta u otu iwetu yu pe mutauni mutauni pe mutauni webu pesa maleke to ko loboy no dese ne ana gwen kuni na mutauni ndo boazi ni andongoni okay lakini na mama ko gwe no mama you know ndo mono no ziro akitio kwanu ogwendea lakini tene wayo otu yumwe
lakini yeye twaniwo kidogo wendea kila ndo no mali kangaliko mutauni uzwi ni chako kila getha ke mutauni alafu no ni yu mutauni ndi bwetha ada plateau la ada plateau bete yabu tenne be mutito wa I mean usio wa mutito ila wapita chekiwo through the year yes pe muta wazo wetu wote una wazo wetu noana no katwao kumwe kundamune ukatwa weseli ukate wandu kiuju chaenda abandu bazama okay yuzu atweka wa motau ke gomba no wa motau motau yela kwazia kutwa kwa anyo toto dia twero motau ndo wa motau suito atene nguma isula kicho kiwe cha delile wow kukubi ne maisha mamo themba winda dewi ne maisha mamo themba uzuye mama atone chiro du ina motau wow kaone kazi yangu ndio inangeta mana inde band ngalikuwa sio mimi ngalikuwa nezo na nekula sike tukemwe ya tabla tuzo ya ngameta bawe yu muhingo sinde changu ketha kendebe anako agundweze ngola zeta gunoziniki nondweze ne paki na yu ogelia kwe de langalikuwa sio ndo geto trespass na makoza wale kwa so metoke muno nondo blato no ese de mokelo wa ose wapi nigwe ya yogelio trespass nagu wali chama de nane tolige moleo na tolige wadire ndio tokola zilizio ndio geographical whatever wale wataone tiga atolige hii maundo tiga azanti ambege tuni ambege kasayu togelia meleo kubenu bala mete kwenu neba azanti azanti the tune ezao the tune bala mete kwenu neba kuwe mbandi mbingeki mutito the mbandi mbinge mo yemwe malaika nozi malaika unaona wozu yako no mwezi malaika timona na monopio nongiwo solo sita no wa mutito kambo ngito wenne tivito ngonewa wa solo sita ona kada yi tondolondo wala tondolondo amaka babidi gai ko kanda yesu ndebio tambo tangaza kila kiende kwa solo sita notutie solo sita notutie te kwa gojuko kube tinambo mekia mudhangani solo sita ametuacha na umundi alama tondo bika baguno kitha inde ando meze kifaru mona alajagwa so umundi ni zena ando meze kala kifaru tingale kwezu tisangia mundo solo sita mbezia ni sia madiko kwanda yesu ondeka nawe sine we pipeline we mulongo we pipe we donom we umoja South B agudo thengeba bandu beta waindi kifaru place tukasangia solo sita usimwana wito sawa ngana inde kwa keli kana wakatatu tuketha inde kuutu inde mathikoni make mundu hii mlenje litu mundu hii solo sita ndo tumonenga nda yesu nisi mwana nundu wakwenu yes Yesalo sita nenara kumpata mrembo fiti wakutoka Tanzania ani mrembo kiyesalo oh yes ni mudogo mugali ndio kanisa ni ambelezo yetu matona ni umeze milio no kileju ara kwako melezo ni yetu solicitor tukano was the best soloist kabisa nyie kwanza ndiye zionge okamba na wanaona hai kusema kweli kwandi hapa kusema kweli utote ukengana ni kweli solicitor naye nguni ngitala ya solo we masoloni na ni nguli abekanga solicitor kebya ndivani wambadisha solo muno okay wenda ndinge ni fine ndane kuna kozi anaye we mundu wa studio anaye kuna wendo wa Yesu na
Ibile gospel na ya umanga. Ibile gospel. So sita. Ewa kwenu ngara tamundo. Haiko tutaije ngomba ukaseka. Ai na. Kuko ndo kwanza lelo asalo sita. Ndo na kwache wathi umuonesa. Wanga yamu yo kala we mandhiye. Na wana ona thenie muno. Imo buthe no na imingi ugethio na sengero bika bandu yi. Na biki bandu ithia kwa aiko ndia. Aweta kanza. Yeah. Na ngai wa kwa yuko gube mbe wa una go na keta no ndunge geta ndi muzi ithia kwa newe. Ani gube iza wa nete kera yuko gube. Na muleja. So sita na thenie muno pio. No na thenie mwana kiosu. Yes. Kuko gube ulonge ne katakane ya shot tu. Ngene Wilberforce Musoka. Ulonge ne mesone. Aso no makweni kumizine neze. Ai ndazi mwe hata mema kweni. Hai. Ngo na mesone. Mesone no nekune. Kangona ka mesone na gama. Mambe alisa kweni na gama. Na kenambo no kweni kwelia. Malo bangai, awana ne dumbe yanya. Malo bangai, awana ne dumbe yanya. Nguzangai. Ya kai. Wai. Nazo lazia kujindaza. Wala wala mbadizie mwe. Ezo ne manne soka, atoka toili. Usiwa ndio kwa yini? Ye? Ndio ngolia hii. Rhythm loto. Ndio loto. Eso ni manne toka, atoka toili. Eso ni manne toka. Atoka toili. Kobia tamana tuidaoga. Mshambiki mai. Kobia tamana tuidaoga. Mshambiki mai zo. Mama no. Gara. Ini kwa nini kwani ndo mko mezara we. Ai mzari je we. Mbile kuona kita. Nego. Yes, mbile. Yani waona alando we. Abayande. Kwa ngone kanizane we. Ye ngonira muno kanizane. Wile kanizane we. Wile kaniza yu. Ngonira muno kanizane. Kwa je kanizane kama. Kanizane kama. Tunde uko nini nge ngalo kile Azuni mayani nikizimbi nalia nakuruka marembo Ona mradi ni mradi ni gani ndio Hiyo kanizane Kana tete Kwa uko na muno kwanza wae mudho wa kanisa kanisa ni wae gani beti jae bata muno nago Wow. Kanisa ni Amaga na pasoma ke. Amaga na pasoma comments. Eto mwene kebebe metamore kabisa jamaa ndo ine kolovoi kana Bosco. Ya, amene metamore kama kawa. Apita mwana wazindi yangu ni kama kake mangu ende umunde ni makumbusho make by the way. Ngeto kutazika na indi kijana yu. Masaasu makwangilile. Masaasu ni zaita na teka 14. Ni wae ana vika ba klabu kwa ngungane na ngali yake. Ngungane masako. Ani waende bala ukeje mbovi. Na ende kwasi ende mbovi ke ndo tabeza mbovi. Kila waende kwasi kana mbovi. Ende maruka balo kwa meta tunene. Mbovi ko nangu ngane yu. Saizu. Oibe ndo Avengers.
so kijana wenda kuona mbovi sio su masasu na you no bobi na gen no akomete no romania asia iya kijana no gete na kijana na gato manna ga mu yayi ndo wazalo mono yi no gete na kwa kani maji lakini ende tudika saa kende sio tuko omundi kijana watu tie hai nzamba yesu inatamiliza kamba zonde na you kala bobi mbia kijana wawetie ni waize kana munde nomwe bobi munde nomwe wameta wacho wacho munde nomwe ngagwa Kenya yongame dunia yongame Ogambo. bako no munde ugamba wabindize bako no munde ugamba no egiata no wabindize one tapatongo TV na muzi wake mangu tuwage resort tikona ke mangu zamedeke mangu yi warewa wiye kana njai na ubongo Marieta iwe wiye kana njai na ubongo Edu Sia wane njai na ubongo Oga Sia wane Hai Jike mangu jike nisa nisi Oga Ngeya teina mulilika na Maria tulana Ngeya teina mulilika na Maria Mwenda wako wandi na chevangani Mwenda Maria Waka Maria Waka mama ni swali yango na minu Mwenda Maria Waka Maria Waka mama ni swali yango na minu Oh yes. Mwenda Maria atumanie sivita letu Ninga molele Tokata na mbaga Mwenda Maria atumanie sivita letu Mwenda Maria Waka Maria Waka mama neswani yango na mimi Kikune kizoku Kwana jalo leo govida Mwenda Maria atumanie sivita letu Oh yes, you know, Mutauni kama mutauni. We wamalie mbea dane one wake nzuri kile mbea hiyo. Nago roi ono kete kwata nakuno mtu ticho. Rido wake na gweto kuniemwa. One. One ne namba ndiye Lugenya. Wena nanzi? Nandanzi. Wow. Lugenya relation. Kwata na kienze akindo kenga kwata na kienze. Kimangu kingi. Tuko na kangi na kimangu. Aro na karoko. Aina mabanga mani uga kanani mani waleile. Edim mune. India ni sanyo kulia ono wani wegi. Aina mabanga wewe uga kanani mani waleile. Edim mune wakati. Na wala edim mune. Anoza kuna madizie moyo. Moyo? Madizie zonge da jam. Nenda wani wagu. Nenda wani wagu yolo wai. Chocho jeke mangwe chaucho. Kiwa na bai mwini wakamba wetha agezi. Kwani tujja kimangu nundu fana no kweli ngita ye binamu aye mata tie nwesi kimangu akona ndo sia waya ile mono bio wabundu ngita na chao wabundu ngita na wadi wo nye na ebundi sia mbati ya kimangu isu sia kimangu wadi to yeba jula wenda juno yeba
yuta kuna ute no zero to elize inalibati minge sabu bazo wano ya mama go yande magi ona usene ndo inalibati minge ya mama go yande wa yande magi inalibati minge sabu bazo wano ya mama go yande wa yande magi sant ekala hoy Kalau ada gua juga tamu doi. Bara. Ko tambwa kawadi buta mu doi. kaune kone bundia zesola na koyu So wani ambe kunde solo. naambio mananya Pe mundu we solo mbe waridi pe na connection yeba. Nenda ko la jamuno. Mundu amatu na mundu machinery kusongo. Pai mundu. Muna mezingita. Ni chawo kila kila akeke. Mundu matu ngata waji mona bio. Ukabanga jadi machinery. Cha wakatano yumo wakatano ni shwe ebe jadi kimashari o yuke songera nakazia badi zike tozi amanyonje chau mazongera ukazanga hii na matumba pena connection nizinike kwenye ni chokela kila agenda yebo ngale kwezu ndo wadi ngale kwezu ere bata wadi uzetene kwa yetu mandi kokuito na twavumete muno ukethia be misi brand yetu December makone ao mekinze mana wethi ukindu chakwata umepyo kwani we mwani wakwetu nene ula nesivi yumu kwa mambio ngenambu ugeni ndone zile kiara lakini ngani ngamingira kile nambo no uleta ngona na katakani ya shoto nko na imeza kinambo we ndiko ne ai Mombasa Oi, no la wana ni kizengo nanzi. No wana ka. Usinde wezi. Kevina. Kevina mono ni bai. Oni zero la. No weze. Ndawe. Weze. Ane kone lakini ndiye wezi. Ane no kuta kukitwa kwa. Ile labu ni akuta mondo. Ye. What is no weze? Ayo la bai. Ada kan ni? Mono enda ndo ela zoezi to without your practice but imo ndabona ndi kana wala wala ni bata mono bi wala ga indi malai akonete ozula malai ira mebu la ba kana na we yeah is Avegane Yashato Avegane Yashato Shambi Shambiki Turai twende Wegae Mamae Katika Tingisha Katika Tingisha Wegae Tambien Hello Avegane Yashato Avegane Yashato Shabiki Furai Shambiki Tufurai twende
Ikatiko twende. Wega mama. Wega mama. Wanaona kwa gitaa. Mbona naweza na gitaa kweli? Na hizi kila kitu kama yana akuju. Kana mjana mwana baote. Inaona hii. Ni mwezi kila kitu wapi kwa kusongelia. Ndogo za wezi ndo ngona mbadi ugethi ndi mandi ambia tende. Sasa kuna gitaa ni hizo solo kama hizo ni kuniambia lakini nipe hii. Mwana mwana zembe jara wewe. Yani kuna selection. Yes. Selection yesu enda. Kwani weende experience umete ba? Wabo ngomani. Nyana ile education wadi. Education mbadi ya 10. Nga select ya wadi wepa. Pesa mbadi wa mbongo ni ramu anazo mbea zekwethukize kabisa. Mbadi wa America kanini wa mwanthi. Mbea wadi ngwa to wa meri wa karanga kunewe. Santi mamelimu ene makina mbembe na metambone kabisa. Ndakito kwa mwije mbe mwana yani menda kina Maria na kone mwate bagu. Haya mutuko wa police mbengo ne Maria tawake mangu Santi. Ana ende salimia osali sana Santi. Muranga mendela mashami wangu kuiwete. Na wewe mwana bagiro ke bora ngita inde boy. Bora ngita inde moyo. Nende yange wa playlist. Umete playlist bawe. Ngeda no izene. Playlist ye. Playlist nyona ndi manondo doka. Lakini education wadi. Na ile ko select nga wiki abana na dio kunya mashambiki live. Kaishika na yimono. Pe wadi ka. Pe wadi ka tulwa nenda zeje. Nditambwa kana pe ngita nezimbinge nye. Ene. Selection yuza tambadi. Ezingita yenda ona kiwango. Ondo enda. Ndio ngene za zina la kulia kwenda ende no grow kula we. Okay. Na practice kwa wingi. Kutebe ngene kumata gezi. Ni matuko ndezo gezi wana. Ondo banana na ne mundu mwe. Kutebe kweli ne mundu mwe ni bara wadi wakamba muno. Tiyali kindu kene kanye. Kutangaza show ya mbenga mudana omunde. Ndimeki yagwe tane kita kito badisha. Bro ni neza na research ya wadi wakamba ne omuno. So deni thugisi ano baiwe tange wada wini. Na ugethugizo solo zita muno byo. Ngena nangu nao solo. So nani? Nangu nao solo. Nangu nao solo. Na aini inge bako na solo. Alaba sigie. Kwanza bibe nzambe ngibo ta mezi nyozi la mumwa getata nyi ayi. Mundu zini bekulengizana na kiposemba nyi. Baka no malo kana ambathi kalabuza ne thugisi kana kweli ne wita kana we. Chaba ta mumwa getata. Ayi kuna mwadi ayi kuna. Ore ko madi mingi bazizi ando. Mumwa getata. Mumwa underline mumwa getata kila mundu wone. Ngitu ke ko manda lakini ande bazizi yake. Thugisi mona ile record mingi no kura recordings. Jamani mnoma sana kwa solo lakini ndemba zake. Na kuulie kulwa zemwe. Ana kuulie mpaka Marieta. Anaiba wakatana lwange you know na ile bakuile. Na mkulie na mzee wako na weze ngitao mbingi. Neza mbia. Mnandeze ngitao mbingi. Ande mbingi muno gethe hii. Dali kuna gethe ila solo gethe mugundizi ando solo hii. Nigo. Lakini ngwa lake alika stage. Ona manaje mawetana mauda. Magura nake. Niwe anadi mogela sela mbe uo kiliwi. Ningo zokutumia ngotabia kaza sababu kuma nangira no muno ona tio solution ya uzongeria mashambiki. Tio solution. Pe mwana nimwe tapa kani kombena dhoju. Ni kombena dhe mwana dhe bandu. Ndi simu no byu ne pata dhe muno yetu akimane musela. Musela drama. Mundu dhizi zingi. Mundu dhizi ani likazaji zani. Ukona mwene kilabu kenda no mwene mbandi kenda ugeta ajo. Nyeba ile ligoni. Kana kama musela ya musela ndio ndo. Musela ka usimu kuna ngita. Wetaka musela zingi ile ndo onja kisi musela rake. Ya ile musela drama ya kunala mahina. Ela kwa mashimo. Yes, lakini myeguyu. Ndo akimane sana. We. Yani zama hizi yani kenda yu umeandikite. Tukame andike. Ndabude. Nuko ile myu. Ngana yuwa ogoro kuna ngitawe no like yu. Na ke mano yani selection ya twathi nesa upangi twathi. Chalo sindia wakwenwe. Abanga alizainizu. Ende bani okule kani kukwenyu kani selection yezu ka selection go get the best. Ora kama selection no ke nuka kainju ba ngweta. Ka ini kana ka ni ka ligoni no ka mudito. Yes. Kawendi. Ka mudito. Kawendi. Yani kwendi be kendo ke buke bwa ke matu compared to matu. Nwela wa?
na ba nikela wa muno byo ke ke twiba yendo nikela yani nikela muno byo masako noko na ba yin lakini no ke team kuno lakini nakwe ba ukibezi ki wa komela ke matuve pe similarities bingi muno byo selection mko nayo kabisa selection hiyo yote na ulikazaje na watu nye kana we feeling you ambe feeling nele dimu aba ulikana ya feeling yes edi mulanye niliga no de la atene no kamba eka isi anu mambe yo kutungia lakini tene mbandi nye ndia mbandi ni okela ziu okela waziba yuko ya murali ni uzo ridi muyu Ege mangu na kwa solo Mashambiki tu katike Niliga Soko Solo yagu Yuko kama taoni yu kionjo Uwe jambi Muke lazi uyu Nyanoge lazi uyu Soko buri kati nege mangu juende Haya ba Mashambiki tu katike Mashambiki tu katike Wendosu utaone sana Wendosu utaone sana Utazidi kuwapa vitu moto Utazidi kuwapa vitu moto Wekae Nini laini Asante Nozea Kwa kubi ukelazi uyu Nokelazi uyu Naidi yu nilika wundone yu Yuna ya mao kilia nagu Jogi laga tibu ika Ya Mundo akwa ridi mu Ele Elem Hema na ira mongeza na ira de na kianga. Beba Ikalobo ya se ke zidane digo mo zidane. Yani maana ikalobo ya le mbe ya le de gije wenu ndo mangete. Mse wiki ndo kemata mundu ku appreciate mundu wa music ko. Nego Na ikalobo ino ekaneza. Monabi Charles pala wewe ndo zile mitambo ya Mutongo TV. Mundu gumilia mundu TV. Nethele shambiki ona wakeli likaza kumi so na ndawo zashavekele meyathi ti lazima unokeda wechawu lazima ukeda nona mbeza mbingi lakini uko nambandi ukezikiza kwenza mbandi nombana nonziyo kama namba yake ukangona kisinake tuka kunokeda ukeda lizitonde nyakweli yuto yu mundi eto ara mutawuni paimo tenoka ando ingi mono byo menze mutawuni tibonenge nondo kevjambene zenga mono kana zingita kumbe na ngita umeze ta Then you get at least 2 million mundu. Tuzwani unduzoneka na mpandi kila bantu bonde. Peka manaka nogi baka toka tongole ngakuti musi. Ndiake ezinye nako nwazimu nenguye. Tumana takumizie ndo. Tongole ngezi. Eh rujenisi twekumizie we. Nako nwazimu nengwa yi kamana ka yepa yi katongole ngule ka kwa. Neme kanje maito mongela malevo no. Na kulia na mara nakulia mana manoswi. Ina ngozbe. Atoke jini zinyango wako. Ati to ambuga nene so nona izi ndu izo zakwa tanyo mbutu kwazo esela bama kwa nemo mamba ndino kokube mamwene mulio yes so olaguwe mwene no nigwe moyonye enge na bana mana ngota munyenzene ka mwene kana vetrizie ndeziti no kadata kokube nigwe amonye yani nigwe amone ndo nambandi nambe na tani nyengwete kwa kunyi so ikolovoyi kana Charles yena akatiyele baada ta kutele Yego pinjaki sawa tokile mbadi with at least ona hizo get namba moto be fit kabisa wazi wakula ukwata na kweleta wata ola wewe YouTube channel ngana toke tomina channel changu cha YouTube kweta wata kitu chambe Nitwa Mutaone Boys Band isu ni ndini wa YouTube tambo likabo yu kila mundu wanazimone yu twende yu washabi akamaito kiasi lakini chwa tena mara yu mebu yu kaito kisemo leo tuzi ndini wa Facebook ende tuandike Mutaone ndi msimu nao kemekanizara wewe haya daliki dogo tu ngana toke na sawithi at least hata mimi nakwambia wewe unipotela na uzi nitau wewe nenda ambola kana withi kila mundu wonde ndo wewe mbeza sima nipoto no tete kia maduka magyo mbeza nini wathi na kalaka cassette
kala twa CD kwa uyu ni jau ni ndini wa YouTube so mutaoni boys band andeka muzeze wakwa kama ndeke ba kana banizio mono kwanza yu kila kimbe kambo yu kinu jambe namba yu moyo yu mundo mite video wakala ni ende onakaba kunyana simu yaku zimu kwa zo nyaza video kwatanga nyoke ndo weki ndekala wete ne ba no maniganiwo yu ende yu we umazawadi zo beto ile video ndeke Oma limit ambadi on maziana ta meza kuziana ta namba dimbinge mwana kwani kwa mbele bina magaiba ni namba dimbinge tibona ba ona ingite ku YouTube ndewa zanga sia ngona gwenda miri nyoka ya mutauni ne mundu eta ine mutauni mbandi makulyo mau yide mutauni sawa mbandi mpya ne ya moi bebe mundu wako aguna kumizene uyu maira ni mundu wakala kazo beta mundu kuna waji uzo beta uyu mwa wake mundu ndigwawo so ko kuve rina jikandeni wa YouTube channel yaku mutaone boys band anengona maondo be fit kabisa ngana inde at least na ku mene inde uzoka ku nuketho woka mana enda with the woka kosio kukuve with at least mashabiki mama namu no bio ibani ona ngana news ingite kweleka we ko yakonge alaka nenge nezimu zimuvela lakini wasawa Spain na Belgium bado de 1-1 yani uvela we kama kwa kamwe Spain na Belgium masema ni monobio World Cup bado unza sema vela World Cup monobio wa timu hiyo ni wa Arsenal ndio Arsenal ta wana ngiti siba oyu World Cup about World Cup ndio Arsenal lakini yinyo mobile tena wa mobile mobile yu bora wa Arsenal wa ndio na sema mobile yu World Cup tena wa gone dani gola ila time nondo wa metoka mpaka kwa jai imagine zao moyo mobile lao ketwe yu sino go tena wa mobile good lakini kile kama kama ndio waje timu yako ni Arsenal ona kala bone Arsenal ezinyo timu yako tagati kagwa eniona ina miona la Arsenal pako ni pako na mena tokela muno na yeye bako mata uye ni wena ile ba lake bona na lo mboza lo roza wama katumsembe dia mbaya sana lakini mwero mena kwa Arsenal anyway nienda otumine otumine kule nugera inde kwa kubene wiki ene zakuka na mbadisi yangu kintu chambe semo yo tigwe nenge na ndo nenda mbadisi yangu peka muka gugula uyu yake moyo moyo tukoni otoda tukonia na wadi utapata owe ro kinaine kinanezi hai ya baka baini oloweka neza manza ukaneza rambe yenge endai umanda ili mzobe die na tuweta wakubeta wabete waziara yi shambiki mutaone mbandi itwabika tolo isiana baka che ya nani outside mwene na mbado na mwiso twiga kana mukaweta hata nebyo nekutengemea bala feelings isiyoko likina nengo atanise kintu jonde ngone rhythm ngana novedie ni nyeju shambiki abaro nengo adila bende tamono byo aze wewe tata kinwa kekara ni wozuju wow rhythm Ai mana kemana bunyi ya apa gitu ana mana ndo muduan ini ndo kulang kita ada lagi mau lagi dia ada mau kulang kita gira emo yo Pemo nugeni kulang kita ra ekawe musiani brother wangu ni rhythm twist na mwina wakalage tini wako na ambience tonga maomo mena ini kwa kama kwa ari kuni bwa kandazi nyoko kube ono pana ngenda no kandazi nyagu toto banga magendo haina ngona la yogere ya magendo ba la yogere wara check point check point now
Kucheki. Bangi masako na kumona kana ndege. Kana kubange ninye. Tokito ndo bangere kone. Bange na kumona ino kitu azonga na koloboi. Te bange ai makuta na chumbi. Nang. Bange dia. Beru ya koloboi. Tele yako. Wow. Bro mano yani no niwe mwe message. Tonga maguta tatu three brothers. Toka kona. Ono bana mbutu. Kendo geima. Iyo ndo na mbutu ito. Kwa hiyo kile kama kapo yoke ndijambe wazi niwe solo. Rhythm no. Ni mwana mwito. Na bass bana mwana mwende. Kala. No kitembe. Kitembe aje. Okay, mugura mwandika mathukumi. Kuko bandi yakundo ngama Vitu mundu lora kuna ngita no mwa. Nyagu. My brother you lo mwe yota kuna. Ne weta nazi. Ayi. Nisile nyanziko ezingitambe wa onziko. Nyanziko toma nziko. Ezingitambe onziko. Nego. Yes. Bali kama ezingitambe. Kuito ju idie. Wadi vitu omia kwa mongo meto na sozo monde maina. Oh. No gwa kwa kinute. Kinute. Kwa kinute ndete mutito ande. You kinute no osiete my mom. You no magwa ko kinute. Ai. Yeah. Where you? Ne mwezo kwa kinute you. Na peke nende monobio. Wanangana kwa advice bado. Yeah. Do research. Do some research ya wadi wakamba. Wakano wegethia no weju. Unuko kala bills twi fala bana. Nyisi ngambe ya bandi nye kalanga the yuno ngambe message nine. Ngata kwa mundu asa manga fala bana rhythm. Ele gina bro na ele gina nye. Nenge ni nai, ukani ni nako. Kwanza wote bro nina kala kuta legend janda ni. Si wanyman. Tutandika wadi ndani ukethe wai aga gina ni nye. Yes. Kore we no. Wadi we tomatende. Ndani mwezi otumba no wezi kuambata. No wezi wazi tujogendia mondo ni mwini no wezi ngita lakini wa muyambata. Wa muyatumba. Baigele. Ika nako neta. Nako na baru kamene bindage zo kuje bili. Tana tatundole to tana tatundole to tana. Kono auto. Auto. Tubye bili ngiwazisu. Nyana zanyi yene binda ya kinze chamela mwanya kazane ngako yesiana na ibeti komaenda weya makeno kama silo neko ide ya mainete bingo ya meya levi bingo ya yani mukunja kinze kokimboni na mwenda vyanga enda mutauni na basi wewe kazo vya mbandi we lege no dielie isone kwaza orobu itone kwaza kiwe kilele itone kwaza kitiwe kilele maisone wagie na yuwe nengadina maisone wagie na yuwe nengadina waongona misi wa mwendombi Mwana bro le yanye. Nyina na yale nye. Nikateka mini yu. Nikathe wadi ugathe wadi ta mundu yu. Ndukathe wadi wa bro yani kinengo ndukathe yenye. Pete magito ambuga nane wa muziki witu kuna gospel. Ugethe kuzo wadi ndo zobete. Lakini ugethe kuzo omona yu. Ndo ndokathe kindu ijake ukasenga ni kwani kwa kito nengelele. Kwani ungai kwa kito kingezia. Mwenye kana wakelengo ja wapi undeka nika diano tangazi kwa tiko nenge nanu kethe wikathi mununa kindu gicha mununu gitano umeze ndiye kutobadisha waleke stage ikathithe ogwa wena jo no golota mana no ndo te kwenda itambwa no ndo aini metha mani ndio mithemba mingi pe mwini utakuna moyo okay pe mwini wa zol utakuna rhythm okay pe wa rhythm na pe wa bass abe mwini na wondo umeze ebe mwini ndiambe na mwini wondo umeze uyu ukajua matalanya no wezi akona rhythm akona solo akona woni best kwake na u nye bai mono neze no kora bese kale jonda nye nye kwara bia nande kando yi ni sana nenda kwana pemba ndia kwa hivi aya eka na urabia na bado yu pe ma professional ukethia mundu zundu ezingita solo onaka tungata onaka tungo tungiwilia unless adiaka bingwe studio yes ndio ndo izovuma kamba of course iko mwanza ningi solo sita ndavuma na kutunga tiko lakini atungie na chao avumia na ki then ukithia msunami ndio atiwa yu first tsunami no atiwa kwanza yu
ne solo sita go one record ile volume 1 yabo no one record ile ubara tati wa okay solo sita ati wa you ne ndo meo na mungi na tsunami now okay da yinge wa yune nge wa buroga yu manda ko miye ngwete mbandi akuba uso mbandi izi ne to kango vela ina irugizo sema rauni irugizo we bobe anyway bobe mulo live ya kwenye mwena ji ne tumbeta bazi wa utumba nelingo wasende kamana katwa mwanane kuna rhythm kwa na mwanane ningi no ngunire wa diungu kuna asante para kwako usiwe munana kuno usikinengo we ona uni okwonia visa yake o inumete kwa ira mix ore joka ko muraza no wa record no wangu ni amindo akwa rhythm ya wadi ulango record ya oji no za mwanani wa rhythm sawa sawa mbezi wanende na mwana mbezi wene tumba lakini nipata la mbezi nzio ndio na kwa mbezi yako lokolo sawa sawa no za mawe watumba ale kana basili kana lakini mbezi kwa ngita azi wambe lakini make ambezine ngana ndumbe neza ndikenda utumani zimendi wandika na bandi wewe bandi na bandi wewe ne akero bandi when does go do record they are not our studio yes nanye ndithini waza muzela uzina weta kana muzela kala ngati ngati zune ni mundu ezile mbandi akana uzino bedia we no so muzela longe ulake twake imane yu anga bangu atengitane we nani wambata uze wakani uzu so ambate ndo ambate abuzi nguna mananja bado so ambate we inete yakunete solo ambate sawa sawa kedembe kiwa mingi lakini je naona jo bado professional na jamaa watu wa speaker unakona hata angine bang kedembe nyina kwa ngeno kama banye mwene mbandinyi takeni wa Maria santi wewe ndio bai ne bai ndizi kana mungu ati nzenyesu kwa kubeka na shukuru muno byo kenu chambe wapo mbandini ya mundu ai ya ndo mbandi ya mundu ka ona lift na gedia ko kilo utu no ma lift ne ola yawo ko lomba sa mundu kwa hivyo siniki yango tabiki ndo kimwe kitha na mbandi sio kamba muno ndipo no yuka vita ho yuwe mwana muziki tu na wibanga kenze cha kuyuta pa Machakos na nyende dhumia all the way kuma masi ndio kaba utambirire yunezo kuona bugenzeni kwana na no ni ukona ndo memathugite owakwatwe kabata o kindu kwanza ni wekine no muno ni Mr Biana mini edora Bisengo ngwata niyozu ini era yepyo na yunye yuta mwini ni okuona kuna nezo kwita ngazi omunde na mo perform nondo kabita iko kange beka ngambe kawo muno byo weka neza muno wabeta ka amuna jano na kange wa mana inga kweta bantu tukati bantu bembandi juju mazako ne chapa bantu bako ndanza inde kunde gwanye ninyoyu ekalo yiyo ndena chausi na makai mako bantu idindanzi nesu tisawa sawa atu abika weju ndekwe ndo wenda ita wenda mandike bayike ndo wenda mandike ayiyo asa ngitayi webo yamwa tapeta ndo medicine ngitapa ndingo ngambe bae 1 2 3 kama tatu na mwana wetu aine mutawone twene yake mutongo TV na uyuni kwenda ndi alike bathu ekata yuki uweka yu whether is yande weka kwe demote ngiziniki kwenda ngona mana cho ndo ko domana kenda ngona mana we uzoyeta yu kwenda ku lift kendo ju azani mwana lift vyo kenda ngona yo kani joge dhogupyo ndezo imbandini ya mundu na ukayo aza munenge nyevili ayu we you know bangie Dren no bangie genze jagu na ne webuwezo na ini nyondo ndeze manyoba umbandine kwa ndo nezo mberanyi ndezao wena ngitao mivili mana mbandini weta sisi kudeke mango mo wejala na ngalau na kuna mbandi ndi mbandini ya mundu unyenga zozone wathi wenda mbetombe yokongwa ate chombo fulani umbebe sawa ndokakona wathi mana lakini uwe aineze ogo kendo juma kimbo da jam mano yangu rabia yale alafu ndize kila kitu kaba ndo keza mashambiki na ninywange ne alikeseji hapana alikeseji ne wenda wao kuna anaweza sasa ziwe mwene ndana nini wanaondigwa hapo kendo jige da gena ka umungu mono kwa ini keza ni wathi tafadhali keza mwana kilabu anakwenda mundu ine okay newe okay kuna bagu okay akona mwandike neza mwete unakama kwa mwete meza nini hivi hapo kumnemo okay kuna bagu sawa sawa lakini kitu chako mongo ni mundu mutaoni alike mana byujue kama nakano na maina kwa mutongere mako na gendo kese mundu byo na gitane za kalike basi stage katoko yetu ile nande kutenga una silingi onomu awe hapana kawala we na ini mwingi mono anoweze mondo ni okau we yuto okoka yu ndio bata yu
wendi program ila nzobeti yakwa ya mbandi yona stand yakwa ile shusuete njoka ndikuya imwana wake yula robanga genzenge yuambia kwa mathangu ala mitu twambire ogwe kauzwe na ini monondo konu yuke ndukini jo kierere thino gethe ai yue no gwetha ngwe yakwa kana nyino no yambe ya ingi bujulu kana yu ndio kanjambe thangu thingi nuzi kwambe thangu yo lwa ya mwinyo ngetha ona nia we yue muthelu exactly yeah inakula thingi bado mathe no maingi wathire bro monobyo challenge ila ziembandi so far you wambe wathi mwako hivyo ninaambie cassette yako ya mbe na record 2019 yeah no no kulie olenda tena weba tamundu tinola nonete mbandini kindu cha mbe lakini uyu nambone na thina nena gweta wa meiyo na no kaneta nekio arambe ya nekio arambe mwa aume mambitika ini kwa na support wewe wewe na manu support yete aume mambitika neza na gwara meiyo misio yuba une sawa challenge ile kugira meiyo weyu iyo yine odo meiyo ndela la odo meiyo meiyo no ndale ro lega mana kana na koywa no neyu ino ni atene yu ino ni la no wete before na mbito wa meiyo yune nangira ila yune no wiye no razi ni pata nayo ekatwazi no meiyo ndela kila kithembe okina kithembe kwa nje kana chatuleka yani ndabye chagenda ya no ni window kana chatuleka tukazie kana Spain na mwana ya dingama motho kibera yetu Arsenal amba ya Arsenal yetu Merino ni itu byula imagine ya Arsenal yetu theka lakini thini yo kwa ringa kwa Spain tende yewe so whether the hiyo miyo nienda challenge kinene byo chamu whether the nyame yo lakini na mekwati ezu ni na doyo ino na kila kitu ya lano transport sio okay hiyo sino ekienga kalini wakagona kana kala kama rutu kaini kitu kana kalewe kana agao kwanza iwa mino kwa transport ne uju welo kona genze kana ona ile ukapaka baba ngone awadi wande kwa imondo tiwa wena transport na miyo hai kote kwani magazima kwa meba zuno mata je na gutajo amana agumana agu azima na support ye maka miyo ya mamena azu iko nene leo matambo wena agu kwani kumila no mina pa mambozi mako meba ya motito andei twambie na boss Charles kutumweta aka Savo Clean Water okay atesa akewo okay kubezi muna wa bina muno ada nabe muna wedo wa Mr. Munao designers na gyosu ni boss nene muno abu mutito enda ngwete muno byo baya sana pe muna ngwete wa iloko kali sana amazuma india kabisa meda amangwete bakwa ba pe mwana wetu wa magesi kana ndawa na roba na zwenda ngwete na imuno abe muna ande olwa nigo weta wa kangala jamani wa youth ujitwa ande azuma ndo ngwete na gubiyu teta miyu maku yamba kamba iziku ambe izipaka ketembe chonda bi ketembe kwanza yungire zo ambe ambi kwa ne mwana uzura wa Charles ambe ye kangozezu naombe ketembe chonda malo yuende abara ambe ne naogia kuna kindu keima ambe wegeta ba ogu bito mutito klabu na njashikita njazwete ndi chakwete neza set indeze unakwethi kuzaka playlist yakho nengwela kuzaka lazini yakho bro tukizana neza nejwe yangu ne wadi muzika nini kabanga lika nenye tukaenda ya nini yume na ezu manga ya mali mema pio kabisa menda wakuno we menda wa mbandi mwana muziki katiboi chaume neza Buleza umenye la kwane ba buje. Ayi umenye chaume na gu. Okay, ikatu minemwe kidogo ikatu minemwe. We mundu umbe we kweta mukedi. Ingatu minemwe juru tumi feelings ya chaume tonogera. Mina ezwe no gere magedi alafu pe jamaa to Alex. Uzini organize wa mbandi. Ngoloba we kede ba ngoloba ni mudia mulio. Ngoloba ni marai. Kwa hizo mbola. Ngeze mbola tana ni ai. Enda hizo. Na be madam wetu wa Mary. Ile mbandi ita support ona kwani. Na be madam ngeto wa Catherine Mutheu. Asante. Uzuna agenda agwete kindu geima. No say. Ada. Pe ando ingi muno kumetha mango riu nambo gutelala nisi oyingo kilia simu mundu zunga muya pabe kala ndangula janiki niguo na ndi yuthi ulu oju onde metha magwete ni MCA witu wa mulo
enda ngwede bakwa MCA ndo Ona uno tumegero tam no ambe no wipa na mone no na ngio yuome kenda no wipa ni totam no awipa kenda no wipa we ni totam mwezi totam ona 3 tam eoka totam na demo ngala ingagela kuba ngwa MP zonga netu ozuti mulejani wito kabisa mwezo kabisa mwana uzongezia wewe muno pio ni mgotea sana kabisa so twimina ngano at least namba ya simu tuwekea tiko tumalike YouTube channel wetu hata YouTube channel neto Mutown Boys Band ya wasaji kuno kuona aka Hotsan anya penge matanda kwazia hii maybe namba ya simu lakini before namba ya simu Facebook FB ajenditumia FB kokubi nanga namba ya simu ende mundu kwenda kwete ya tangazia mimi na maana na mimi tugeza muno byo the playlist underline the word playlist no ina bando ngeza bando mwanzo yani ngitaizo beta lakini tawa ubanga bekona wadi kuyeba mabao usonge ba beta ile na modai kione jo kienda hii yes na password ya wadi ni wezo yes password ina we nazo isn't your password kuna mawadi mugeza utumbulira wadi ukakuna wadi kuna wadi dinge zolo dinge lakini ngedea shambi zikiro ona baiken kuna wadi domoki lakini tikise mwana uzondo abangedera wadi otu neza aizo koleza vile zibina izakatibui ene uzikatombi ngedea beza mu iliyo bangasio hadi mwene bata ko mwana wetu wana ezo byo uzongwa kala muntu wana wetu wazi mama nengwendete ale wadi simbo lakini ngedea ukilike ndo keima ona ukala kwembada rhythm Shambi kizunga abuketha imana odesa ethi ani wona mundu wazangira kune wathi thumu ang'othe oke ko iwe ne kindu kaseme lamu ona ngizie wathi wako nasoba ile baya wigita ona mbindu iti na kwambia goliende ni kana ziata lakini uto wathira tu toliga ugendia nacio shambi aya kindu kingi yue kuna wathi ukuna ozi shambi yuni ukuna wathi kona kabeta nugela zaiji yungona yumena uaume ni thambitie na andu monthe aiye ngitugeze ngotabie ngona kabeta ikalambe ngona ongie kalambe ndiboliende kobaende ajao ni obendwa immediately na mina guko no one abadhali okazeneka kuemonie kuogona lakini naize movement ya jambi nona be andu maya dilata atatu ana mekalambe na bendo adiozo one ukolia hivi sayuze anonye metha mati na practice uketha munda wanaelezo jambi kibalazi ile mukanza ibweta ko pau kwani ngitai ndo kenya ngitai ngitai noju ndita no hundi mwingi muno no amino mana wone wa amino mana kwatianisha otwathi tu au ona yezo kunenga challenge yezo wale nadi koza idio wathi ola uma wathi kabeda wa kona yunye juta ndie menda ndawa yo wathi ndawa to no le cho monde ano umenda wane ndawa yunye menda wakwane ndawa lakini yube wathi to knowledge nga wethugicio gukae mondane bi ukona ngachoko ila ngona awa ciake lakini yuezo kuna kaiti ndigethugisunye mwene kali gakola neyu ai nathi na kuna kaile kaisa chaume utamba wathi wa chaume kaile wa utamba wake baka chaume tukoneka labo gaka undu menda waku yu chaume oh mende kwa moyo ka meneja sasa kwa mingi nara asaka kale mimi ndia nataka lala sangara nyema tanzawa ele no lizindina ula lizindina lizindina ula kwendi na yona iwe kauna baikaka
Tenda rwate ani oyu. Ko ke we yuko me chong. Kauno ke. Dikeze. Wanadi ndoto Zina kuna la wadogo. ene yes man san bro nyenga ina wathi nyinyi ga ndia dimanye ni vara muno zingisha bro Yego. ndo la kuta kana kanini ketina le kwa re ko hinda ro nunga yeah beba dinge wala nesa akala maxine tele 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 dung 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 tele tele Akona. dung 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 ai masanye kama mimi masanya dung 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 sazanda na mungere menuka belja menuka yi menuka ndama ibeno lakini menuka uneza unayazelezi no katando mondo mutaone mondo mutaone Yenye. twige ngidela ba bro ngizidela na ngadi ne no zenego ngizikana mane ke twige yajawo lakini yuna kunena kwa kimwe kumelio monde time neno tangaza wathi tangaza nini unakata ngoma mengine zilo yala kumawe nenda kwisukithia thani wi mundu wa mbe kwamba kwitangaza ize minyundo gitano mezi kwani no mezi kwani kobungu na no karijwe mundu ithe mundu aigwana ndese wathi Ningweta. anenga kuyai au tabi akwewe no kweto ya nse jende ukile wiwe bro no singitana akunde be wabuyu ikiabiti Sawa sawa. Nokona bayu. Yuta ba indi kwete solo yoko uyu. Yubaba kwa mbenzi na rhythm ba. Wiwa sindu. Lakini ndo yokilwa. Si sound yondonge tofauti nondo yu eno ne uswe. Ai bro yangu nengi tanzi yonyi nina ni gwinyi. Abana nyi nina ni. Ona jino no ngwe no ngokaye. No nduke ngozi yaku. Twebo dine. Nikana ndokobwe. Yale wazi ai. No kai. Munda kawe kana na kwa mbe tu kadwe zingita. You know it. So tukati mbandi yaku tia bidii kabisa. Nyina bidii kuna yole ndo na yukumelio yini kwa watu wako sawa sawa. Baadhi ya kuzituka ba sawa sawa. Mimi nitaicheza na mimi nitakusupport. Right? Asante. Ikabiti muno pio bro. Ikabiti muno byungitano meze. Wewe. Kwa kubela ngwenda kwa zaidi msaize kitu kama nika. Sawa sawa. Mutauni. Hot sana. Likadini wa YouTube. Maana kama naka subscribe channel chako. Ngana zikida ende wa binoko kengera with amount me fit kabisa. Ndio zamu data bila sio nde. Kwa kubela yuma zama bika alama gona ende ndio no ngena nakwazia. Kwa go yinye omundi na mundu edijoji kama kama watu kwatende wa metamone kama sawa sawa ende of course tena na kama mundu mutauni mutauni akakona sindu nesa muno ngitata zo mite nesa muno byu ngitata mana muno maingi tete Messi na mwaji kwa kambane kama kawa wamenye kwa ngonge ute wesi ona